ҳанӯз аз солҳои 90 асри гузашта вақте ки гурӯҳҳои мусаллаҳи ташкилоти террористӣ экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ барои барҳам задани сохтори конститутсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон талош карданд, ба ҷои он давлати исломӣ бунёд кардан мехостанд, хадамоти махсуси хориҷии ҷангиёни ташкилоти террористии собиқ ҳизби наҳзати исломиро дар таълимгоҳҳои махсус ба омӯзиш фаро гирифта, ба онҳо усулҳои чӣ гуна татбиқсозии амалҳои террористиро меомӯхтанд ва меомӯзанд. مقصد اساسی تمرین گرفتن ما بود که اول که وارد شدن به تاجیکستان ترکیش کردن در شهرها، ترکیش کردن در بازارها، ترکیش کردن در پارک‌ها و در منطقه‌ای که آدم‌ها بسیارن در همون طرفان ترکیش کردن. محیدین کبیری، کوز میزور رحیم و کارکنان خدمات مخصوصی ایران اینا همش نقشه کشیده بودن که همین کارو ما